TV everywhere. Ndabasuhuje, nitwa Didas turirimbe. Amakuru agezweho muri iyi minsi n'ay'intambara. Bamwe bati Uburusiya bwateye Ukraine, abandi bati Ukraine igaranzuye Uburusiya. Hari n'abandi bari kuvuga ko muri Congo M23 na FARDC ibintu bimeze nabi. Ntabwo tuzi intandaro z'intambara, gusa tuzi ko hari intambara. Munyemerere tugaruke ku ntambara yabaye hagati y'Ubugande na Tanzania ikaba mu mwaka w'1978. Intambara hagati y'Ubugande na Tanzania yabaye intandaro yo kuva ku butegetsi kwa Idi Amin Dada Ome. Iyi ngiyi yamenyekanye nk'intambara yo mu mwaka w'1979. Ubundi iyi ntambara yatangiye mu Kwakira 1978, nyuma y'umunsi umwe gusa Uganda yizihije isabukuru y'imyaka 16 yari imaze ibonye kwishyura ukizana. Mu ijoro ryo ku itariki ya 10 Ukwakira 1978, Uganda yateye Tanzania. Mu ijoro ryabanje ku itariki ya 9 Ukwakira, umusirikare w'Umuganda izina rye ritashyizwe mu bitabo yavuye mu mwanya yakoreragamo na bagenzi be ku mupaka w'Ubugande na Tanzania, arambuka ajya muri Tanzania atabimenyesheje abamukuriye cyangwa bagenzi be. Icyo gihe hari hasanzwe kwikekwe hagati y'ibihugu byombi bitarebana neza kuva mu mwaka w'1971 ndetse bigacishamo bigakozanyaho bya hato na hato. Uwo musirikare yaraye hakurya y'umupaka ararana n'umukunzi w'umunyatanzaniyakazi wari utuye mu mujyi wa Tanzania wegereye umupaka. Gusa yaje gufatwa n'ingabo za Tanzania zimufunga amasaha make mbere yo kurekurwa. Muri Uganda, mu karasisi ko ku itariki ya 10 Ukwakira 1978, umusirikare yarabuze, bituma bagenzi be ndetse n'uwari ubakuriye wamenyekanye nka Lieutenant Byansi bagira amakenga. Muri 2015, Lieutenant Muzamila Mule mu 1978 wari komanda w'ikigo cya gisirikare cya Sango Bay ndetse n'inshuti ya Lieutenant Byansi yabwiye umunyamakuru ibyo umusirikare wabaye intandaro yari yabwiye umuyobozi we. Ubwo umusirikare yarekugwaga agasubira ku birindiro bye, yabeshye wari umukuriye Lieutenant Byansi ko yashimuswe n'ingabo za Tanzania mu ijoro yaburiyeho, ubwo ngo zari zamusanze ari koga mu Kagera, ari nako gatandukanya Uganda na Tanzania. Yavuze ko ingabo za Tanzania zamufashe zikamukubita mbere yo kumurekura bukeye. Uyu musirikare wari ugifite umujinya, nyuma yafashe imbunda ye agenda yerekeza ku mupaka wa Tanzania, arasa ku basirikare bari bawurinze, biba ngombwa ko nabo bamusubize birinda. Igikorwa cy'uyu musirikare cyarakaje impande zombi. Lieutenant Byansi yese amenyesha ikibazo umukuriye Lieutenant Colonel Juma Oka wari uzwi nka Butabika. Uyu wari komanda wa Marine Machanize Reconnaissance Regime muri Kampala. Butabika ubwo yahise afata icyemezo cyo gutera Tanzania ku giti cye. Muri iryo joro, Lieutenant Mure yahawe amabwiriza yo gutera umupaka kandi agakomeza yinjira muri Tanzania. Avugana n'ikinyamakuru mu karere ka Koboko mu mwaka wa 2015, Lieutenant Mure yagize ati, nayoboye ibifaru bitatu twinjira muri Tanzania. Atabimenyesheje Perezida Idi Amin, Lieutenant Colonel Butabika yategetse ingabo za batayo ya Marire yakoreshaga imodoka by'intambara kujya gutanga umusada mu gitero. Daily Monitor twifashishije dutegura iki kiganiro ivuga ko Perezida Museveni nawe ngo yemera ko Uganda itari yateguye gutera Tanzania, ahubwo byayibwiririye kubw'ikibazo cyawo musirikare. Mu gitabo cye yise Sowing the Mustard Seed cyasohotse mu mwaka w'1997 ku ipaji ya 92, Museveni yagize ati, ku itariki ya 30 Ukwakira 1978, ingabo za Amin Dada zateye Akagera. Ndibwira ko ikintu nyamukuru cyateye iki gitero ari ubushobozi buke bwa Amin n'itsinda rye. Bagomba kuba bari barimo kwihagararaho gusa. Ntibyashobokaga kuba ari uko basuzuguye ubushobozi bw'ingabo za Tanzania,
kuko no mu gukozanyaho guke mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe ndetse na mirongo irindwi na kabiri ingabo za Tanzania ntizigeze zirwana nabi. Museveni akomeza agira ati ku bw'ibyo ibisobanuro kuri uku kwibeshya ku ruhande rwa Amini bigomba kuba byari ubujiji bwe. Muri we Amini yahoraga akunda gukora no kuvuga ibintu bibi. Yashakaga kwitwara nk'Abisirayeli mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi bambuye Sinai Misiri mu minsi 6 gusa. Bigaragara ko yatekereje ko mu gutera Tanzania kwari uguhisamo Perezida Julius Nyerere. Kuva mu Gushyingo igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri iyirukanwa ry'Abanyaziya muri Uganda ryatumye ubukungu bwa Uganda buhungabana bikabije, ahanini bitewe n'ikomanyirizwa ry'ibihugu byo mu burengerazuba. Idi Amin kandi ngo yari afite amakuru yizewe ko ingabo za Tanzania atari zo kwisukira kuko zarushaga ubushobozi za Uganda. Museveni ku ipaje 93 mu gitabo cye yagize ati igisirikare cya Tanzania TPDF cyari cyaranateje imbere uburyo bw'imirwanire, cyaraguze amasezerano meza y'ibikoresho by'Abasoviyete birimo misile zo mu kirere no ku butaka, indege z'indwanyi za MiG n'ibibunda birasa ahantu haringaniye. Ubwo umuryango w'ubumwe bwa Afurika OIU cyangwa se Afurika yunze ubumwe washingwaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu, umwanzuro wafatiwe i Addis Abeba wemeje ko muri Tanzania ariho haba icyicaro cya Muvoma zarwaniraga ubwigenge bwa Afurika zirwanya ubukoloni. Icyo gihe bivugwa ko intwaro zavaga muri Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zabanzaga kubikwa muri Tanzania mbere yo kujyanwa mu bindi bice bya Afurika, ari nabyo byahaye Tanzania amahirwe yo kwibikaho ibikoresho byari bigezweho nk'izo misile ziraswa ku butaka n'izo mu kirere surface to air missile zakoreshejwe mu guhanura indege nyinshi z'indwanyi za Uganda hagati y'Ukwakira n'Ukuboza 1978 kugeza muri Mutarama 1979. Igisirikare cyo mu kirere cya Uganda nticyari kikibasha gutera muri Tanzania, bituma Tanzania itangira kwigaranzura umwanzi. Nyuma y'ibyumweru bibiri intambara itangiye, Idi Amin yagiye gusaba ubufasha inshuti ze z'Abarabu. Muri Afurika yasuye Perezida Anwar Sadat wa Misiri na Colonel Muammar Gaddafi wa Libya. Gaddafi na Nyerere ntibacanaga uwaka. Ku itariki ya 22 Ukwakira 1978 nibwo Amin yahagurutse muri Uganda yerekeza mu Misiri, aho bivugwa ko Perezida Sadat yamuhaye ibikoresho bya gisirikare ariko ntamuha abasirikare nk'uko Gaddafi yabigenjeje. Ku itariki ya 24 Ukwakira 1978 Idi Amin yasuye General Mustafa Adris, Vice Perezida wa Uganda wari urimo kwivuriza mu bitaro bya gisirikare byo mu Misiri. General Adris yari yakoreye impanuka ku muhanda Kampala Jinja muri Gashyantare 1978 bituma ukuguru kumwe gukomereka bikomeye. Icyo gihe abarwanya Idi Amin bakwirakwije amakuru ko iyo mpanuka yateguwe nawe ashaka kwivugana General Adris warebwaga nk'uwashoboraga kuzasimbura Idi Amin Dada igihe yatsindwa. Avuye mu Misiri, Idi Amin yakomereje muri Libya aho nawe yisuzumishirize ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze. The Voice of Uganda ku itariki ya 27 Ukwakira 1978 yatangaje ko ibizamini yakorewe n'umuganga wa Gaddafi ubwe byagaragaje ko umuvuduko w'amaraso wa Amin wari usanzwe. Mu Kuboza 1978 abakomando ba Libya n'Abapalestine bageze ku kibuga cy'indege cya Entebbe mu ibanga ari mu ijoro baje gufasha Amin mu ntambara. Abakomando bahise boherezwa ku rugamba ku muhanda Mutukula Masaka. Barwanya ingabo za Tanzania zari zifatanyije n'abarwanyi b'Abagande barwanyaga Amin bazwi nka Kikosi Maalum bari bateye banyuze Mutukula. Ubwo Kampala yafatwaga ku itariki ya 10 Mata 1979
aho kuba ku itariki ya 11 Mata 1979 nk'uko byakunzwe kuvugwa. Abo bakomando b'Abarabu bishyize mu maboko y'ingabo za Tanzania nyuma yo kugerageza gucika binyuze mu burasirazuba bwa Uganda ngo binjire muri Kenya bakitambikwa. Bafashwe nk'imbohe z'intambara nyuma basubizwa iwabo muri Libya na Palestine nyuma y'ibiganiro birebire bya diplomasi. Nitwa Desi Turirimbe. Twifashishije Bwiza bagize bati uko urukundo rwabaye imbarutso y'intambara hagati ya Uganda na Tanzania. Urukundo gusa nirwo rwateye ibi ngibi. Mwibuke wa mujenerali utaravuzwe izina twavuze hejuru tugitangiriye inkuru, wambutse atabisabiye uburenganzira akajya kwirarira ku munyatanzania kazi yakundaga. Iyi ni nayo yabaye intandaro y'iyi ntambara yiswe intambara yo mu mwaka w'1978. Nitwa Desi Turirimbe, mbashimiye ko mwabanye natwe. Mugire ibihe byiza. UB Media TV everywhere.